Ka Swachh Bharat Mission Ribhoi District kadai kawai na ki kenhun kabala shimkhya ban penlong bat ban pentip syakeleng ki jaka ya ke jingdon kam ban yada ya ke jingpang coronavirus. Kinong yalam bat kinong trei jong kene ka kenhun kilalong ki sipai ki bahakmat ban yakun persya ya kene ke jingpang klam COVID-19. Kila IT wat yala ka jingim da ba kilet tur man kasi she ki jaka ki babu jingma ya ki pajba ban let senret dawai disinfektan kenang ba ki pajba kinyo ya ke jingshong suk chongsengan habalet habawan. Kene ke jingla jong kine kinong ilam kala penlong iki banyo ya ke jingyaro. Kine kinong ilam ki bakentup ya ikong Alvarin Mary Shangpliang ibade i district coordinator, ikong Bahunti Basayomoj ibade i block coordinator ko umling CNR di block, nangta uba kenjo langrang tong ubade u block coordinator ko umsning A, uba Garlan Sun ubade u block coordinator ko umsning B, uba Indrajit Nongtri ubade u block coordinator ka Jirang block, bat uba Krishan Lang Marwen ubade u fasilitator ke umling CNR di blok. Menta kasngi kane ke kenhun kalalej ban senret dawai hakeleng ki benta ka sor nongpo bat kum juru ya ke Bethany Hospital nongpo. Hakete ke hospital pat namar ba omdon syu kinong pang ke bawan sumar hakete ke hospital kumta ban laj na ke jing siir jong ipej ba ban lej pak sumar biang syakete ke hospital kilalej ban senret dawai disinfektan ha baro ki benta jong ke hospital kentup ya ki kamera pentia nong pang ki kamera basyong ki staff nurse ki jaka ba slip bat kiwe de la senret dawai disinfektan ru ya ka phalau baro kawai bat kirut ki kiar jong kate ke hospital. Kane ka kenhun ka kentu ya ki paj ba ban shim ya ka jingkit kli ban sumar bahai lade bat ban priang bat ban bud ya ki jing ptha jong ki bor sarkar kenang ba onla ban pendu jaj no ya ka jingpang coronavirus napok ka jela.